Into eyenza ukuthi umsamo ungcole emkhulu. Umsamo ungcoliswa izinto zekhaya. Mhlambe kukhona abantu abenza izinto ezimbi ekhaya, mhlambe bayabulala. Nakho ukukhipha isisu lokho kuyangcolisa umsamo. Nokungenza izinto zasekhaya, nokuyekelela nje idlozi, ukuliyeka nje ukungasalinaki. Nakho lokho kuyinkinga, kuyangcolisa umsamo. Nezinhlambuluko, nezinkulumo namacala, nalabo abantu abahamba bandlula emhlabeni, thola ukuthi bandlula bangenzela izinto zabo ngendlela efanele. Nakho lokho kuyangcolisa umsamo. Gcina kwenza ukuthi umsamo walelo khaya lelo ungabi esimeni esiright. So mawungcolisa kusho ukuthini kulabo abasaphilayo? Kusho ukuthi kulabo abasaphilayo umsamo mawusungcolile angeke kube lula ukuthi izinto zabo zihambe kahle. Thothi amabhadi, mhlawumbe umuntu uphumile ekhaya wathi uya somewhere uyofuna umsebenzi, afike izinto zakhe zingahambi kahle. Kuba khona izinkinga nje eziba khona nje ezikhombisayo ukuthi no, la sikhuleka khona noma la sicela khona inhlahla khona into engahambi kahle. Mangabe nithi naphuma tholakala ukuthi umsamo uyabheda la ekhaya ukho right, ila sekufanele kukhona niwumndeni nihlangane nilungise umsamo, kuhlangane wonke umuntu nani nilungiswe bese kubonakala ukuthi ekuhambeni kwesikhathi izinto zenzakala kanjani.